Broj obolelih i umrlih od srca i krvnih sudova u našoj zemlji zauzima visoko mesto. Šta je uzrok, odnosno kako nastaju ova oboljenja? Angina pectoris, infarkt srca, koronarna bolest, šlog. Reći će nam dr. Rodoljub Ristić. Pre svega pre nego što odgovorimo ili popričamo na ovu temu, da napomenem da u svakodnevnom životu, u razgovorima, medijima, kada je reč o bolesti srca i krvnih sudova, sve češće se spominje veći broj na izgled sličnih, ali nedovoljno jasnih naziva, kao na primjer arterioskleroza, ateroskleroza, koronarna skleroza, ishemijska bolest srca itd. Samo te pojmove da malo bliže osvetlimo. Arterioskleroza u širem smislu obuhvata grupu bolesti koje imaju jednu zajedničku osobinu. Gubljenje elastičnih vlakana u zidovima arterija i njihovo zamjenjivanje vlaknima vezivnog tkiva. Zbog toga arterija postaju tvrđa, neelastična i većina oblika ateroskleroze su u stvari samo jedan od mnogobrojnih manifestacija procesa starenja organizma. Ali kada govorimo o bolesti krvnih sudova srca ili krvnih sudova gornjih i donjih ekstremiteta ili krvnih sudova vrata, mi mislimo na aterosklerozu. Zašto govorimo sad arterioskleroza, ateroskleroza? Zato što su ovi procesi i ove promjene na krvnim sudovima u suštini u pozadini onih događanja koje mi zovemo vaskularni incidenti. Ateroskleroza, kao što sam rekao, je jedan oblik arterioskleroze. Ovaj proces se karakteriše stvaranjem ograničenih zadebljanja, ateroma, tako se zove to zadebljanje u krvnom sudu, u zidu arterijskog krvnog suda. Rast ateroma je brz, može biti brz i progresivan. Ovi ateromi na ograničenom delu arterije sužavaju njen prečnik, lumen, i na taj način prouzrokuju poremećaj krvotoka i slabiju ishranu organa, odnosno tkiva. Posljedice zavise od toga u kojim arterijama se stvaraju ateromi. Ateroskleroza koronarnih arterija, znači krvnih sudova srca, je uzrok koronarne bolesti. Ateroskleroza arterija mozga izaziva cerebrovaskularnu bolest sa pojavom na kraju mogućeg moždanog udara, šloga i drugih komplikacija. Ateroskleroza arterija na nogama prouzrokuje ishemijsku bolest donjih ekstremiteta, koja se može završiti potpunom gangrenom i gubitkom ekstremiteta. Šta je to angina pectoris? Kako ona nastaje? I kako se manifestuje? Manifestuje se, ajde da kažemo definicija. Definicija angine pectoris, ona to predstavlja, to je bol, pojavu bola ili nelagodnosti, stezanja u grudima, različitog karaktera koji nastaje kao posljedica nesrazmere između potreba i snabdevenosti srca kiseonikom. Postoji, znači, suženje. Ponavljam sada bliže, šta je uzrok nastanka ove bolesti? Osnovni uzrok ove bolesti predstavlja, kao što sam rekao, najčešće ateroskleroza krvnih sudova srca. To jest nagomilavanje masnih naslaga na unutrašnjem zidu krvnog suda, što za posljedicu ima smanjenje promjena, odnosno smanjenje protoka ili smanjenje lumena krvnog suda i sledstveno tome smanjenje protoka krvi kroz srčano tkivo. Rizičnu grupu čine svi oni koji u svom svakodnevnom životu imaju prisutno nekoliko faktora rizika. Prvo mestu, rekao sam, povišen holesterol u krvi, ali naravno zato pušenje, povišen krvni pritisak, gojaznost, manjak fizičke aktivnosti, prisustvo hronične bolesti, dijabetesa, hronične bubrežne bolesti, odnosno slabosti itd.
Oba pola su podjednako podložna bolesti, mada su muškarci u uzrastu između 35 i 60 godina u mnogo većem procentu zastupljenja. Žene se po učestalosti izjednačavaju sa muškarcima tek u periodu menopauze. Savremeni način života, stalna trka za karijerom i boljim životom, nose sa sobom veliku količinu stresa. Udružen sa drugim faktorima rizika, on predstavlja temelj na kome počiva ova pošast savremenog čovečanstva, zvanog ateroskleroza i njene posljedice, angina pectoris, infarkt srca i maligni poremećaji srčanog ritma.